Blackstocka na stazi 10 bodova. Ako me nervira, brate, ladno. Što nema neka veća kazna, brate? Deci ne učestvuju. Da nemoj biti nema. Prepuštena da vidimo ko će na čelo. Dobro startovala Dora Black, dobro startovao i Grlo As, dobro startovala i Anita BI. U skoku Grlo broj 11, City BI, a tamo haos između Lauda Oz i Grla broj 8 First Lady. Sudar jedan se izbegoše na čelu trke, a sa Ivanom Vukovim na sulkama u skoku Grlo broj 2 Dinita BI. Na drugoj poziciji Dora Black sa Emerson Golubovićem, treća pozicija za Lamurovića i Milana Preradovića. Na četvrtoj poziciji Grlo broj 2 Dinita i diskvalifikacija za dugog galopa. Lamurović želi čelo u ovoj trci, želi čelo Grlu As koje vozi Ivan Vukov i tome uspeva. Lamurović i Milan Preradović vode ovog natjecanja na drugoj poziciji, a sa Ivanom Vukovim do kojeg stiže Dora Black sa Miroslavom Golubovićem. Trku vodi Grlo Lamurović na čelo ovog nadmetanja sa Milanom Preradovićem na sulkama iznutra, Kasa Asa Ivan Vukovim s polja, Dora Black sa Miroslavom Golubovićem. Na četvrtoj poziciji je Grlo Abdul sa Pavkovim na sulkama. Tu je City Boy koji je imao po izlasku iz prvog pravca na petoj poziciji. Šesta pozicija Grlo broj 9 Lauda, sedma pozicija Grlo Indra sa Ivanom Oračićem na sulkama. Bio je to Lauda Oz Indra, onaj sudar o kojem smo govorili, u skoku Grlo First Lady sa Antonom Finetijem na sulkama. Trku vodi i dalje Lamurović, na drugoj poziciji Dora Black, treća pozicija As, četvrta pozicija Abdul, peta pozicija City Boy, šesta pozicija probija se tamo i Lauda sa Oskarom Ožvarom na sulkama, a stiže Grlo broj 10 Indra Kasa Ivanom Oračićem. Grupa konja u skoku Grlo broj 9 Lauda Oz, skok, drugi galop, kvalifikacija. Na čelu ove trke i dalje Lamurović sa Milanom Preradovićem, druga pozicija Dora Black, treća pozicija As i dalje ista tri grla odlučuju pitanje pobednika drugog i trećeg, hoće li pokupiti iko na kraju. Trku vodi Lamurović, spoda se stuštilo Grlo, City Boy sa Branislavom Vučićem na sulkama i smeruje vrlo oštro Branislav i City Boy, ali za to vreme dobija As sa Ivanom Vukovim. City Boy druga pozicija, treća Dora Black. Kakva greška u zaštiti Lamurovića, tako da četvrto mesto pripada Abdu sa Radoslavom Pavkovim na sulkama. Peta pozicija, broj 10 Indra sa Ivanom